kubonakala ukuthi unesandla sokubaphatha nokuthi uyabazwela musa futhi ukuthi uma ubona umuntu welinye iqembu uthi akalami kudlelo wakho asidleni sonke kubalulekile ukuthi uma umuntu akungathi uma umuntu ube nendlela okhetha ngayo ebese kuthiwa wisilwane ihlale ngibalalela abanye abantu bezombusazwe bethuka abantu kimina ke bayetika nje anginandaba ke ngoba anginazange ngone umuntu kodwa into ebalulekile ukuthi indle emnyama elinkolelo yami indle emnyama kufanele ukuthi ibumbane ibe ndawo njengazo zonke izizwe ibumbene lapha emnyama kukhona insizwa lapha ecula ngalento okuthiwa yini sabunkositini kuthiwa yini leshawa layo inkositini shawa nje khona lapho bafaka leshawa awumazi bani ngasakhumbula umuntu unimaziyo i-violin skin ubani konje lensizwa ubani ikhumbulayo uvosicembu uxini ngikhumbula uxini uvosicembu inkositini ngemuzo mayicula ngezizwe ethi sihluke kangakanani thina ethi asishisani ezinye izizwe thina siyashisana ngomlilo senza konke injongo enkulu eqinisweni ukuthi asibumbaneni nje emnyama asibumbaneni ngikhuluma nabanye abantu lapha ngoba sesizokhethweni ngithi kubona yazi abanye abantu bayathanda into yabo makuthiwe uyilungu lale phathi ebizwa ngaleli gama kwasho kwavuta usafuna ukusuka khona ngithi kubona kulungile ke sivumelane sibe ndivumelane sisodwa nje one kulokho okuzayo ukuthi sovota ndawonye sonke thina ndle emnyama silithathe izwe siliphathe sibuyise umnotho wethu sibuyise ukubusa kwethu sibuyise konke nje umhlaba wethu ngemva kwalokho buyele eqenjini sesingabuyela ke emaphathini ethu akusena umsebenzi kodwa sobe sesiliphethe izwe uma singenze njalo nje ngoba akufuneki simsuse ngenkani umuntu entweni ayithandayo kodwa asazi ukuthi singabantu abahloniphayo singabantu abathandanayo singabantu abanobuntu asimvumeli thina umuntu ahlupheke ingakho nje ngesikhathi sokhokho kwakufanele ukuthi thina ingane umsebenzi wethu masibuye kotheza noma sibuya ukolusa kufanele ukuthi sibathathe sibabeke elangeni bafudumale umusa lo owafakwa ey'nganeni zazi ukuthi ubuntu kwakunjalo ilokho-ke nalokho esikwenza la sesikwenza manje ngeqholo ngoba ngeke kusaba khona abantu ukuthi bayahlanya la no sesineqembu lethu manje esilithembayo ukuthi sizokwenza lento esiyifunayo ukuze nathi sibe ngabantu siphile umsebenzi wethu lokufanele basiwenze singajabuli uma omunye umuntu elambile simdabukele ukuze iy'ngilozi zisidabukele noJesu asidabukele noNkulunkulu asidabukele namadlozi asidabukele kwenziwa njalo ithina ingakho-ke sithe manje ngeke sisabuyele emva njengoba kuqala ngathi uma sengiyiqalile lento ngahamba ne-organization esengiyikhohlwa nje igama lamanje seyibizwa kuthiwa ugogo yangithatha yangisiza kwengangikwenza la kwagogo
manje sengineqiniso ukuthi le esikhona ngoba nami ngikhona lapha ekhaleni ngeke ingabe sasisiza izowenza umehluko kithina sonke. Kuleli langa ke elilandelayo sengifuna ukuqeda ngoba naliseliyedwa ngaphambi kwakusasa senze into yokuthi izingane zibe nomdlandla ukufunda. Sicele izingane esezaphasa esezinamajazi neziqoko ukuthi beze la bazobonisa lezi ezingakaphasi ukuthi kusasa likhona. Baswenke bame lapha bayichaza abanye ukuthi kwakuhlushekwa kithi kodwa namhlanje akusenjani. Ngoba sizama ukubaheha ukuthi abafunde ukufunda kubalulekile. So besikwenza ke lokho sibajabulisa nabo sikanye nabo sisonke nje. Konke sikwenzayo sikwenza ngoba sikhuluma nabantu esibaziyo nabangani nalabo abanotiki ukuthi sisizeni sizohlangana ke kube khona nje lesikhathi senjabulo komama ogogo nomkhulu. Siyajabula ukunibona. Sizokwenza lokhu kube ngcono ngokuhamba kwesikhathi. Ukuthi manje besisuke endaweni eningi la lesikhankasa senza konke ukusukela manje sizoqala ukwenza amalungiselelo kusaqala unyaka. Ngoba sifuna uma senifikela kube khona ozothi hey angitholanga ngishiqatha leli. Ngoba sithi la Khisimusi wabantu abadala, Khisimusi wamakhehla wezalukazi, Khisimusi weyingane. Ukuba khona kwenu kuyasijabulisa. Sijabula ngendlela eyisimanga. Ngike ngithi ebantwini umuntu ongajabula uma enabantu abaningi abone sengathi uhluphekile usuke edalwe kabi. Usuke singambiza ngelinye igama kodwa ngeke ngisebenzise la. Ngoba masigcwele sinje akumnandi webabo. Uyabona nje sophuma ngingcwele mina. Wacela befundisi. Ngingcwele nje ngiclean ngena so. Sambe ngaqala kusasa ukwenza esinye. Namhlanje yuthi sijabula kakhulu nokubona uNdaba Ezitha. Sizihlobo ke noNdaba Ezitha. Ngoba ubaba wami uzalwa kwaBheka oNgcolosi. Sijabula kabi kade ngakugcina umzali. Uthi angisabuyeli la ngoba ngisaba ukuwa lapha. Kulezi ntaba zakho ifuyile lapha ezinomgovu. Sijabula kakhulu ukuba nodala abantu abadala. Uma ubakhona kwenu abantu abadala sibusiso. Obaba nomama. Uyabona nje uma sike sadlule eduze kwenu kubaleka ngishipho. Baleke sishiya umuntu ngoba yini